Šta radite, ljudi? I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam SCP Moraps. Kao što vidite i gore napiše SCP Moraps. I ja sam isto danas u video. Ljudi, ako igrate ovu igricu i ako ne znate šta je ovo, Ovaj igrica kaj što barave SCP. da, i vidite sad. Taj da se. Ali, to nije sve. Vidjet ćemo sve na kraju videa. Rekao sam da ću da kvitujem Roblox, ali ja obožavam Roblox, tako da sam ga instalirao opet. Obožavam Roblox. Da! Ajde, Alvora izlazi. Ajde, brat. Ajde. I ljudi ono obavlja Secret Room. Sad ću da zaokružim. Pa ne facu! Ajde, Backrooms. Čekaj da im zaokružim to. Evo ovdje, što sam zaokružio, obavlja Secret Room. Tako da, ajmo samo da idemo u Backrooms. Kad skočim, ići ćemo u Backrooms. Oh my god. Ovo je stvarno radio, ajmo da činđemo. Da. Ali kako da dobijemo Clarka? Jedino da ga vratimo sa ovom baksa, ali ja nemam roba. Kapitan Clark. Kako i daje da se zove? Idi kaj li zgalkava. Pa ovdje ako paćeš u ovo, u crno. Level 96. Znam Backrooms na pamet. Tako da ovo je level 96. Da. The Infinity Housewalk. Ovo je level 96. I kako se vika? Ovo je bolje bakterija. Samo ću da je ubijem sa mojom puškom. Ma liči da ima kako tuka je the code. Mislim da ja znam. Ajde da 5, 7, 5, 7, 5, Zamisli 8, 7, 5. Da nije to. 5. Znači znam da je počeo sa 2. Sa 5. 5. Ja idem tamo da provjerim kod. Da. Samo da nađem gdje je to. Evo. Ovdje je. Pa nemoj bakteriju! Protiv! Tika 5, 2, 3, 7. 5, 2, 3, 7. 5, 2, 3, 7. 5, 2, 3, 7. Ajmo. 5. 5, 2, 3, 7. 2. Dobre! 7. Submit. Dobre. Samo da mi prekine, samo ovo sam uradio da mi prekine telefon da zvoni. Završit ćemo kao 3, 2, evo ga, završili smo. Nis galka. Brate, Level 5. ne, Da god, level 1. ja sam to već uradio, ali ja sam tebi uradio, jer ti nikad nisi ni uspio to. Aha. Evo ga, počeo da me juri. Lik počeo da me juri. Ja ga povidim. Ja sam ga već pominuo, ali moju karticu neću niko da me tira. Ljudi, ali ne mogu sad da vam pokažem kamermana, ali ako ne uspijem, on mi je dao život. Gdje je on? Ljudi, dosta mi pišeš, Kajo, ili ću te, ubit ću te. Prekini da mi šalješ, gdje je on? Ljudi, ja ću morat nešto da joj napišem, jer ona ne prekida. Treba zastara video. Nije, brate, evo, samo da... Reply! Dosta mi pišu vaš snimam za YouTube. Isprati. Češ još? Dobro,
Kalja, ti hoćeš prekinuti ili ću te ubiti? Ubit ću te. Ljudi, ja moram da ne napustim. Sve će biti u redu, a neki dan... Ona sutra ide na moru. Šta se pokažu? Ovo je daj odera. Brat. Ljudi, izazov od kamermana je. Ako ne uspem, da moram da mu dam bolju karticu. Što je bolja. Bolja kartica je tu. Samo se pokažemo da... Ti si to puštio. Nemoj da zezaš. Da to penje. Nemoj to da zezaš, ti si to puštio. Flander. Ja koliko to znam, moje videe išli su li dobri. Niko mi ne lajka, niko mi ne komentaruje. Ja se teleportiram, a znaš kada? Gde? Kaj doktor Dauer. Ajmo Doktor ljudi. Dauer. Pa ni- A znači za što služi ova glupo radio? Ne znam, nije tako, da? Ajde. Jedu. Idem na napolje. Podigaj teleportar. Gde da se teleportujem? Kaj doktor Dauer. Dauer. The Royal One was sad because everyone who saw him felt scared and traumatized. He only wanted someone to understand him. Ljudi, ovdje je mnogo interesni update, tako da follow vel. Čuču, čuču. Dobrodošli ljudi u novi video. Čuču, danas igram. Čuču. SCP-096 is trying to escape. Kill him. Ali ova me jako straši, ali znam da je secret room. Čekaj, bolje da kliknem. Gdje da kliknem? Gdje? Pa čekaj jezda tamo da stas. Brate, ovog morpa već imamo, tako da neće bude to. The secret room. Vade malo. Ja bi odavde go napravim to vidim. Idem ja. Ćao si surek. Ljudi, tutorial kako da go dobijate Cartoon Cat u igrama. Dojdete kaj pešteru, Kill Chaos Insurgency to save kaj pojdete danvor od facility, tamo kaj ima jedna pešter. I tamo imate 3 Cartoon Cats v kafezi i dolu ima lava. Moraš jedan da klikneš i koga ke go klikneš, toj ke se, znaš, koji ke go klikneš, toj ke skokni, drugi te ke pada v lava I tako ćeš ga dobiti. Evo samo, ali i vitamine i go dobivaš. lift sam neki. Tutorial. Ova znamo, nije me uplašila da stavim. Ali neću da dam moje kamermana moju karticu. Ne, ove će me ubiti. Ove će me ubiti. I want escape. Jel si ti ovdje kaj Chaos? Chaos ili Jurenci? Idi ovdje. Kaj Chaos? Ne znam neka Chaos, ne neka Chaos. Chaos. Nešto je bilo. I dođi Are ovamo, you dođi sure? ovamo. Tutorial. Skačem ti. Chaos Insurgency to save Novi morp ćemo ono opet. Ovo je nešto novo. Da. Učit ćemo ovamo. Okej. Ova li je nešto novo? Ova li je za izleguvanje? Eno ga, trajliter, ljudi. Trajliter. Ovdje gledamo sve. Ova liter i bakaglu. Onda je Bakrux. Znamo, svi smo vidjeli Bakrus mapu. Tako da čao. Vidio sam celu mapu. Prvi moram vam je ovdje. Aj, stali ovamo. Da? Stali ovamo, dođi. Dobro. Ovamo stali.
stali tamo. Ljudi, ako igrate sa nekim prijatelju, naterate da ga, samo naterajte ga da stane ovamo. I ne treba vam skali, nego možete samo ovako. Da, mu samo se što ga treba popne. 3 dvojke. Ajde, malo idi ovamo. Ovdje doći. Paletila me. Da, sad morate odvamo. I skočiti odvamo, samo što mi to ne možemo, jer smo mi već uspjeli. Treba Wants to destroy the entire IKEA. Stop it. Gledam da uzmem hammer. Tačno znam gdje je to. Da, moram da go pokažem. Tutorial od kako da vlezite kaj Dr. No. Вземате Evo ga. и то ще... И така. What do you want? Evo vam. Welcome to the Dr. Nowhere. What What do you want? The secret room will open in 1 minute. Ljudi, evo vam cutscene gdje je cutscene za Backrooms. Ама ќе почекаш и јас да треба. Dr. Nowhere. Туторијалот како да појдеш у Backrooms. Одиш таму, ќе почекаш и јас да дојдам. И сега, одиш таму и Enter Backrooms. етонуваш Backrooms и така. Кој попрв ќе појди? Брат, льотише вече. Или да пи... The secret room opened. Окей, идеме да вадиш. Брат каже идемо вече ли еще. Change outfit. Чия жалеба вакава да битски. Дозволу ја да го вече. Брат реко, Прво да го слушате това. Ever seen in mascot horror games, maybe even scarier than Catnap. The Bearfriender hypnotizes his victims by giving them a tape and making them. брат, то белуга. Белуга, белуга. Убила те бактерия, да знаеш. Не. Следващи видео квиз od X-Rock. Mislim, kviz o meni. Mislim, vi ćete mi sad, čitat ću razne pitanja od vas. I ali morate mi staviti sad neke kreativnije. Da li, na primjer, evo, da li sam prdnuo video, pa tako. I to, da li sam sučio, i to sve mi pitate. Dobra, ima samo. Onda ti ugeci ili piški ili kaki. Tako da... Šta? Znam neka sad... Ok, leću da umre! You picked the wrong slide. Oh! Oh my god! Šta je bilo to? Ja sam skakao sa njim. Stani ovamo. Čekajmo. Skači, brate, skači. Hoću onda skakati ili... Brate, skači. Hoćeš li skakat ili ću te ubit? Warning. SCP-096 is trying to escape. Kill him. Stani. I skoči sad. Skoči da ti jeba majku. Za cuo. Evo ni lišta se lijede sam lišta.
Kao da je livo mi se pričilo. Ajde, brate, samo ajde. Hoćeš skakati ili ću te ubit? Majku, dije. Samo skači. Skoči. Da vidimo šta se nalazi da. A ja. Ajde sad ti, pa sljedeći ja. Pa skači na ovo. A ovo ništa nema tamo. Ništa nema, ništa. Ajde samo posljednji put. Pa ček. Stani ovamo. Okej. Skači. Le, brate, le idemo gore. Video traje 15 minuta, mislim da je ovo mislim da je ovo kraj ovog videa i vrijeme je da snimamo. Ljudi, vidjet ćete na mom kanalu, tako da vidimo se i Ćao! čekaj, pa još nisam da rekamo čao. Sad ću da vam i Ćao! čekaj. Pa le da snimam ozbiljno. Ne. I... Evo. Pa ne. I tu. Čao.